Mizoram Presbyterian Kautran Maichia Silong Kautrana hian Christian Chungkwa Golden Jubilee hi san ko somsari atanga sanghne somni khan manalo ni to Silong Pastor Bial Kautran Maichia ten hemian phunni hi ni somni le pasari November sanghni somni ania tin Silong Pastor Bial Kautran Maichia ten Silver Jubilee hi san ko som ko le paru atanga sanghni somni pakhat in kara khan Silver Jubilee lo mang to bokani tin helai thu hi thrai ma kan chiar le lok nge hei le chen hi lalpan min puyani Samuela pakhat na bungsari chang som le pani na khania thrai em mani tin he ta thu hi kan chiar le nga Joshua bungsom ni le pali chang som le pangana hian keile ka chung te ro si zong lalpa rong ani kan bol don ni tin kan pokani tin hei hi Silong Presbyterian Kautran ania adin na hi rei ve to in atriaten an chin po han Kautran mai chete Bial Kautran mai chete pon Golden Jubilee ten man te kha kan han en to chu wang na in achung lampang te po hi tlemin rong te poi lo khok ve deuh nak to tin mun ma hian nei tha em maya an set vel na te po Christmas ni ko te po nuam don ni tin an nung lama hian man lan na sak khop maya an nung lama po hian Sunday School Hall te hanan din thalea tiken na sa takin an ha pui ve em mai ne ai hi ania tin an hung lama son kanan mu ang khian tikian man la sa em maya heng hi building sakle mek chu ne te khana kot zol hi an tin wa maya kot zol han cheidan vel hi azawa roi han theni ko atele engemo thil anti don point ti hian thala hi an nei nual maya tin le khazira om tele amuna lo om chate anom nol bok nen hian thalai te KTP te nom nol bokane hau hi an ya kan hian chang ten zira enti seng na turate hi Silong Presbyterian Kautran anti thin chuani tin ami cheng tele heng laia loi te hi anin po tlang em maya tin an na an tho ho ni khuwa te po an lim der ter homani chu chuan rel ru ti hliman nun na ti hlima dinan thalai te hau pon ti hian hei hi get pui chu ni a tian hong thap maya uluk hle ni